eningizimu enyakatho empumalanga intshonalanga la kufinyela khona leli khasi lingumsakazo impilo uhamba embili eVesiswatini evele momakhelwane eSouth Africa ngeshaye kwetlande kuma diaspora ngenivusela ngwamolo isibongo sami angihambi kadwa ke ngihamba with your favorite prophet nguprofet hlula amadimoni eSwatini ngiyacela sibavusele iphephethe. Siyabonga kakhulu my brothers, sibonga kakhulu Moloyi ukuhlalisana kunye nathi ehlelelo likhulu kakhulu nalamuhla egameni lika Jesu Kristu ngithi kungumusa siyakuthothela kakhulu mbuke lapha ekhaya siyavusela ngomprofeti wakho lo. Namhla ke singena ehlelweni ke ngifuna nje ukuqala ngokusho ukuthi ngikukhumbule ukuthi nje kusasa lokusako ngiyacela ukuthi ke uphuthume umprofeti kaNkulunkulu ukhona uyathandazela make lapha ekhaya lo nedinkinga babe lapha ekhaya lo nedinkinga emshadweni empilweni uyagula awukaphatheki kahle kunjani ngase uthe kumprofeti satomane akukhulekele nje akuthazele kusasa akubeke esandla akudeliver akuprofeti to uhamba une direction une purpose empilweni so ke uphatha umnikelo lo nganga 150 emalangeni kuyayitula nguweke lo wathi isimo zakho sisikhulu kangakanani ushaya kangakanani empilweni so uyawada ukuthi ufuna uphatha ngana kodwa ke ngikubeka nje ungaphatha umnikelo nganga 150 emalangeni uthe kumprofeti into sitaka lapha embekelweni la kujika khona emakhumbi sewungabuta bantu lapho soke ngikuphi kaprofeti hlule emadimoni kodwa ke ngiyacela ushaye letincingo letibona ukuthi nombolo ubhalise register now kuze utokwate ukuthi you be next online for a miracle phephethe ngicela ukuthi singene sihloko samhla simqoka kakhulu sihloko sanamuhla sekokuthi kumquka ngani lokuphetha umnyaka kepha uphethe kahle Moloyi indzaba yekuphetha umnyaka it is very important egameni lenkosi ngoba nje sinesatuloko ukuthi waphetha kahle utawuqala kahle waphetha kahle utawuqala kahle so it's very important and ke Moloyi lendzaba yekuphetha umnyaka it is not a tradition akusizo sintu ukuthi kufuna ukuthi mangiphethe umnyaka ngente this and that nabanye ke Moloyi labanye nabahlangana basima kuphela umnyaka labanye besiswati ukuthi sabantu bathi abandimisebenzi imigidzingo basibabonga labaphasi ujana uyabona ke Moloyi babonga labaphasi abahole emzeni bemnyaka kepha ke thine labakholwa kusinendlela yethu ekuphetha wena umnyaka egameni lika Jesu ngoba kuphetha umnyaka uphetha kahle it is a spiritual principle ngoba impilo Moloyi icontroller even lika moya so letindwe letentekile kulomnyaka wonke usaqala egameni lenkosi betenteka in the spirit bevethi ihleliwe la kule ihlelo la even lika moya so ke manje ke kuzala ukuthi uphinze mafuna ukuthi utiphethe utikansele ngoba kuyingodi Moloyi uphethe umnyaka ungene eminyakeni olandzelako netinkinga temnyaka luphelile ayisile into leyo so in order ukuthi uqala umnyaka uqale kahle egameni lenkosi kufuna ukuthi uphethe kahle lo wangala in other words ungangeni netinkinga dalo mnyaka lo ungene nayo eminyakeni lomusha mnyaka wa 2025 ute netinginamba letinkulu uyathi ukuthi ulahlekelwe kangakanani ushaye itima kangakanani prophet ngiyengadi ukuthi labanye vena kuphela lo mnyaka ngesikhathi sine celebrate lo new year bona bayovusetela letinto lamaloyo lathi impilo tebambusi lo muntu akangatsabuli nalonyaka ngoba Moloyi indzaba leqiniso ithi umthakathi Moloyi umthakathi akaphumuli angakakuboni ubhubha akaphumuli angakuboni uhlupheka impilo yakho yonke that is why Moloyi ngeminyaka mawuqala umnyaka uyavuselela umthakathi avuselela umthakathi la kulo yengabo phela umnyaka futhi ulanza lobusha ubulungisela yini umnyaka lolandzelako so ke kumntwa ukuthi umuntu nemuntu aphethe kahle angaphethe kahle bephethe ngoba the reason why I say this nembukela ekhaya ngifuna lokusata uqonza lokuthi kunebantu labakufungele we wathi lona mncinasa ngeke uphele lo mnyaka basethe nalengodi ukuthi vele mawusi bangakubamla abafana lo December phephela ngosiyami emigwaqweni wasithi bathi ingodi yakhe isimos hayi akusitha yakhe isimos buthakathi lento leyo so ke mina ke lesikhuluma kona naphephethe lapha ukuthi ngicela ukuthi so umane usukume sumele impilo yakho ungakapheli lo mnyaka lo siqala lo December lo letingodi konke lokungahle kwenteke kungakutholi wena ngoba uke wakhuma phezulu wathi injongo yemuntu kaNkulunkulu sibona kuphela leminyaka but siyaboza asihambi kule njongo yaNkulunkulu because siyazabalaza sentanjani babethe in this time especially because sithi ngakwadi ukuthi siphuma kanjani nalo ligibele bathakathi leli banga nama delays etimpilweni tethu singecina lento nasiye ngeshare Moloyi indzaba ithi
how you close a season determines how you will enter the next one. So indlela lo vala ngayo umnyaka imali ophetha ngayo umnyaka ngitshela ukuthi utawungena njani eminyakeni utawungena kanjani kulomnyaka lo landzela ngiyabona a careless ending produces a confused beginning. So umuntu lophetha umnyaka moloyi ngoba moloyi kunebantu nje lapha emakhaya befuna ba advise kulo hlelo lo nabanye abantu baphetha umnyaka basitshwaleni labanye baphethe umnyaka basemabhareni labanye baphethe umnyaka basebafanele labanye baphethe umnyaka basestradini bawuthengisa ngemtini nithi lenza moloyi angiyikhulume le ngoba moloyi lenza ithi a careless ending produces a confused beginning but a purposeful ending produces a powerful beginning ngoba mawuphethe umnyaka moloyi thenga ukuthi ube ngumuntu lo watiko lokuthi wenda ini wathi ukuthi lo mnyaka lophelile sesitethile ngawo sesilungisa lo landzelako manje umnyaka so mawuphethe lo mnyaka manje lo lendlela ophetha ngayo idetermine ukuthi utawuqala njani utawuqala kanjani nalo landzelako. All right, kuyevakala Phephethu. Maybe my advice would be bantu letimo leti baphethe Phephethu leti bashayile tabalimata lo munye ufuna kweqa lo mnyaka onemaqhubu inhlitiyo yakhe iphukile inhlitiyo yakhe lo munye ufuna kweqa lo mnyaka with a broken family. Sibonile Phephethu lapha ngicabanga ukuthi babukeli during the week babukela bayawabona ema testimonies. I've seen two families on different intervals labafike kuwe bangasabukani nalomnye sabhekelele lomnye safuna divorce sabatshele ngisho ekhaya but wabuya watshela libandla wathi ngiyayithanza indvodza yakhe nalomunye itolo ufakazile sonweni wathi naye indvodza yakhe so uyayithanza Phephethu. So ngifuna lokho ukuthi Phephethu sikuclarify lokuthi lamandla lawabekele uNkulunkulu la kuwe akhona to restore this family. So what would you advise naba babukeli emakhaya ungakaphethi lo mnyaka lokuthi abangaqali beqe bahambe netinkinga imishado yabo ilenga ibhidlikile inzaba moloyi? My advice to you babukeli emakhaya egameni lika Jesu Kristu ngithi kumcoka kuhlola kumcoka kubuta indlela kumcoka ukuthi before ungene uthi commit enveni uhlole lokuthi ingabe la nti commit khona ngifaka khona mbamba yini so in other words moloyi kumcoka lokuthi liBhayibheli ingothina almost lithi kude uNkulunkulu la kwentako angako kwembule tingciko intake ubani ba prophet ngithi kumcoka lokuthi manje ke umuntu mangabe aphetha umnyaka moloyi asikhumelenza mangabe umuntu aphetha umnyaka tinkinga zibe khona ebutheni bemnyaka lo munye uzamile ukuthenga indzawo wazama ukuraise imali endzawo wahamba indzawo ayibhadala bamdla yonke le mali leyo bamnokha bangena emeneni lo munye uzame ukuthenga imoto wasayithengela imoto wadliwa amandiya lo munye asayithengela imoto wayingena ngotini lo munye bamqasha uthi lo msebenzi wayiqala ibhizinisi akasati ke manje molo uthi kanti mina ngamkwendekeni so uyatibuta lokuthi manje ngiyawuphila lempilo lena every year kwende njani usuma phasi ke manje uye kumprofeti wathi ukuthi uyobuta ukuthi umprofeti lempilo yami kuswacela umnya angiboni ngententile tinto ngiyanile wangithanza wathemza ungiteka but akasekho manje ungalini ngayithenga indzawo bangidlile yami M17 bangishashile but nyalo bangitshela ngikunqosha angisathi ngiyenda uphesa incwadi sosikhulu Domnye bekafakaza ngicabanga sindawo phize ngibadlalele le testimony uthi lo sisi Phephethu uyabatshela ukuthi mina ngumntwana wahlule emadimoni haleluya so kuyadendwa sinaqedza umnyaka la siyadenda sibabadenda emalayinini but yena wasala ngoba ubiyelekile lo muntu so ke bona kumcoka lokuthi ke manje ke ube nayo le covering mawuphethe umnyaka wakhe so ukuthi tinkinga umnyaka lophelile disala ngakhona ngala angene tinkinga temnyaka lophelile ngakhona emnyakeni
omusha ngoba wangena nato vele automatically lo mnyaka lo sovele uconfusing lo mnyaka vele utawuphinza ufane nala ngilophelile so manje it's very important lokho ukuthi uthi kumprofeti uthi mprofeti mgcotshwa uNkulunkulu mprofeti mboniso uNkulunkulu aso ngihlole ngempilo yami ukuthi impilo yami konakelephi ngisamile kulo mnyaka lo konke lokuphumelela sengathi lebutibulala selikhambi lempilo umprofeti umuntu lothatha imessage kuNkulunkulu imessage yesikhathi ngempilo yakho wafika kwakhe uvuleka liphethi ngempilo yakho uyakhona sakhulume ukuthi impilo yakho ibanjephi kuze ulungise ulungisa kanjani akubeke tandla ukhululeke this is what we call deliverance molo akubeke sandla ukhululeke uqala umnyaka lomusha ngosabe in a new prayer new prayer epephethe ngichaza ukuthi kuleli viki esontweni you came with a topic, it was very profound and prophetic at the same time. Wakhuluma ngeminyango lemini sivulile iminyango. Hallelujah. Etimpilo ntethu ngiyathemba phekaya ukuthi ungumphumela weminyango lenye uyivula uhlosile Nkosi yami lenye uyivula ungakayihlosi yavuleka kodwa leminyango lese iletha inkinga la etimpilo ntethu. Hallelujah. So ngifuna wabele ukuthi just to go through that ukuthi kumntwangane ukuthi as a prophet ukhona kuyivala iminyango ngoba iBhayibheli lithi nini kuwe phela nedikhiya ezulwini nasemhlabeni. Hallelujah. Speak prophet nababukele labavuleke iminyango yekwenedi ye-addiction ye-fight and set uhleli lapho nemntwana ebantu awukamthatha uhleli lapho sisi awathi nesimpilo ibhekephi lo munye walanza tinto manje lapingi wagadwa wentwayini inwaya abaprofeti bemanga kwavuleka iminyango yemadimoni. Hallelujah. Ngiyathi zithini magunya la kuba speak prophet manje lokuthi kumntwangane lokuthi people must come so that you can close these doors and open the divine doors. Indzaba moloyi asiyikhulumele indzaba moloyi yekuphetha umnyaka Nkosi yami ngoba impilo moloyi inale minyango nje lokhuluma ngayo. Oh yes. Life is about like doors and gates egameni lika Jesu Kristu. So ke moloyi indzaba ke moloyi yemnyaka umnyaka awushintshi in the calendar but umnyaka uyashintsha in the spirit. Heaven lika moya. So ke umnyaka uphetha njalo mhla 31 December each and every year angakushintshe lokho but even lika moya ngoba lempilo icontrol kamoya siyakhona ukuthi si cancel le tinto letikuhluphile eminyakeni lophelile uthi ungangeni nato kulomnyaka longala egameni lika Jesu Kristu ngoba indzaba moloyi emagede empilweni eminyango empilweni isymbolize i-transition access and the new beginnings egameni lika Jesu Kristu. So mawuthi uvala mawuthi uphetha umnyaka usuka uthi you are closing the old gates noma uvala leminyango lemidzala iminyaka lophelile leminyango lephethe inhlupheko leminyango lephethe tinyembeti leminyango lephethe kweswele leminyango lephethe kulashwa ngemadoda leminyango lephethe qosha emsebentini. So mawuthi manje you are closing a year and that means you are closing the door of the previous year and now you are opening a new door of the next year. Egameni lenkosi uthi ke manje ngivala tinkinga tonke eminyaka lophelile sengivula emagede eminyaka lotako emagede laphethe tibusiso Nkosi yami ngoba ngeke sa-afforda ukuthi kulo mnyaka wa 2026 singangena nebantu bakhaliswa tinkinga tayitona singangena nebantu bakhaliswa nemadoda ngenza ngeke sa-afforda lokho egameni lenkosi. And it's high time for you mbukele ekhaya sukuma phasi usukele impilo yakho lesimo sifilwa nguwe lelibhuthe liyashisa lifiwa nguwe sukuma phasi ungasamnaki makhelwane ungasamnaki make wakho ukuthi uthini ngebaprofeti sukumela impilo yakho lempilo. Akunenzaba kusebe bakuqalekisile ke kulomnyaka wa 2025 nekusemboka akafezeki lalela kunento kuthiwa iborder gate lekhona ilapha imbekelweni leborder gate le border gate lena ivimba konke kulomncele kusukusale ngala ka 2025. Hallelujah. Kungene wena ungene eminyakeni wesibusiso. Hallelujah. Phela ungathi kwafohla itinto okusho kusibathakathi phephethe sekufuna baqale ngaphansi bayoloya ngoba dabe sewunyamalele la ku 2025 sawuphetha
kahle uyanyamalala emehlweni abathakazi hey Nkosi yami sawuphetha kahle umnyaka uyaphuma egujini kumantindane uyabaleka etindumbeni my God funa bawuqala pass again basakuloya kabusha but sinebuya uphethe kahle uqale kahle egameni lenkosi phetha kahle ungavilaphi bese kunebabule bese bavilapha khona nje labangishayela hey manje lapha ngisinesukumani hambe umprofeti hey manje kunjani ngithi mina kunjani hey embabe nangabe ngiqasha imoto qasha imoto uhambe kuye kumprofeti because kufanele umuntu uze umtshele ukuthi kungendeka nje impilo yakho seyangasekugcineni uhlelo bathaka kanti ukhona umprofeti longafike akutshele ukuthi akusiko kanjani sike safunza indzaba ke bebethe lapha ku-Isaiah ndakambita lo Jeremiah uthi yena ungibita kanjani ngoba phela mina angikwathi nekukhuluma ngesaba uthi yena ungesabi Jeremiah ngoba mina nginawe lokusho ukuthi ke phephethe ngito utsheje babukela ukuthi ukhona umprofeti waNkulunkulu le njongo nepurpose lambekele yona ngoba yena sahamba kule njongo yaNkulunkulu kumele ukuthi itakuvuleke ngalesithathu uyathanazela nangemgcibelo uyathanazela ngicela ususukume tibalele nje manje from now kulo November nje basiuphetha siqala December lekungilapho khona kunedingo nebathakathi babanga wena nalo kanje bathi wena usuku umuthi prophet ngite kuwe ngidokufuna injongo ngisahamba kahle inda akuthanazele atokhona ukutshela sa uqaphele 1 2 3 4 Nkosi yami sukumela lempilo because it's very necessary asifunde prophet ukuthi bathakathi ke bawelele ngeshe kulo 25 so ke nginebokele ngiyabashaya phakathi abasukumi betembekele kunemandla uNkulunkulu langibekile la nginethe lamalanga lawo lamalanga lawo ngakhulela umthakathi uyafa molweni uyahamba umthakathi lamalanga lawo ngakhulela umthakathi uyafa so ngithi ke akushenza ukuthi ngabe unenkinga yemthakathi lokho ngathi kwasakunika sa stress empilweni yakho and uvungathi lo muntu wasuyakhwesha lo uvungathi ukhathele nomuntu une grace lekhona gijima uthi nkwe utela kini ngamanye lenkosi ukethube bathakathi singena emnyakeni ngemfundo omkhulu indzaba ithi ke moloyini lethi timbi lestilwa timbi takamoya so imbi yakamoya moloyi tsanga ukuthi ke manje imbi moloyi awuyekeli ungakayinqobi ngoba imbi wayeke ungakayinqobi noma ungakayiphethe itawuphinza ivuke kusasa kufana zemolelo lokasakhula sebancane besathi lokho ukuthi mawube nemfana emadlelweni lo mfana walo naye wangamnqobi wangamshaya wazabaleka ubonga every time andibana lapha izisuku itawuphinza isuku apheke ukweyisa each and every kanti ngalesikhathi umfana umshaye wambeka thesweni utawukwathi mawuqhamuka ucela embunzini uyabaleka so ngithike moloyi it is very important lokho ukuthi babule emakhaya bangaconfront lo mnyaka lomusha egameni lika Jesu bahamba nebathakathi bahamba nemikhuba yeyito lemibi egameni lenkosi bahamba ngosiyami nema addictions ayitolo lo mnye makela phekhaya moloyi angafakaza athi indlozi yami umprofeti imali ayibuye ekhaya inatha tshwala busuku nemini 20 imali itholako yonke icabanga libhodlela imali itholako yonke icabanga tingwababane imali itholako yonke icabanga lo useless imali ayibuye ekhaya ngumkhuba loyo kunemoya le behind lo mkhuba loyo ukuthi la khaya kube nendlala egameni lenkosi gijima ke manje usukume uthi kumprofeti utawufuna uphathe impahla yalo babe uphathe impahla yalo babe uphathe ipayslip yalo babe uphathe ibhodlela lalobhili nakulamthanzawo nangabathanda stawod phatha stawod sitomloya egameni lenkosi sokukhuleka lento ahamba kunathe azakiwe afiyanatha njengenjayelo uyamhlandisa yaze phuma amathumbu ngabona baba yaphinza bele ibhodleleni ningesabi lokuphatha lento lomukela khungelwe kuyo because kwaloyo ale kuthi ahlale nje akhumula so the day prophet atayibamba noma ngabe ngisikilidi kunjani phatha nakuyimpahla phatha lempahla atawufika umphethe athandazele lento amangale nje la uvele emazulu namhlanje umkhiphela etshwala bakhe fridge kanti sokuthandazela umprofeti uyobe so uyakhululeka lento leyo uyeva lo yamakela esikhuluma ngayo sisho wena makela because prophet kunabothathe nje lapha labakhona they know their brothers ukuthi badliwa tshwala abantu sibasebenzela and kulikhulu nomuntu kumletha because in bounded ngeke avunge but ke uthi wena prophet ke distance is not a barrier it's not a barrier ukuthi nawaphatha lempahla lo sisi nawufika asitaka i representa lo yalo flat setaka so ngiyacela ke babukeni ke make an appointment utawushaya number lethu
when they appointment prophet ngicela ukutokubona atokwati ukukunikeza isikhathi sakho akuthandazele akhulule wena nebantwana bakho ningaweli niwelele ku 2026 2026 iKenani lena yalamaswati impela Moloyi umnyaka oluthi nelibisi yokuthi bantu nje abakhululeke ba ngoba awukwati sisikweca natikoloshi wakho losokuhlupha iminyaka nyaka ungene na ungale ayifune angisho ukuthi ngithini but what I'm trying to say ukuthi sewukhondile siyavuma we agree ukuthi you are loyal to your pastor, to your church futhi nathi ebandleni asikudzingi kakhulu ukuthi uyodinga ungehla ke sukumela lempilo kahle sewufike nje kuthiwe prophet ngicela ungiside akuside kumprofeti ukhululeke uyabeseke so uyati ukuthi wena njani kodwa ke phela lokukhotsha kuyasala ngala ngoba it's very important so ke sikhuthaza nje lokho babukele emakhapha ukuthi abende kanjani lokuthi ema unfinished battles up aswaqethe phela aswaqethe ngakhona ngala uyishaye esikhongosini Moloyi egameni lika Jesu ngoba inzabe break ema cycles lo nje Moloyi nale ba patterns asemakhaya lokho ukuthi njalo nga December ekhaya kuyafiwa njalo nga December umshado wami entenga ngibanga kuncola asekufuma umthakathi asekuhamba umthakathi Moloyi isikha ngoba Moloyi indzaba lenkulu Moloyi kukholwa akusiko okay now thi kukholwa akusiko basilima Moloyi kune kubasilima ugcine ufile ubule umthakathi yabo kukholwa Moloyi nokusuma wathi ilungelo lakho lokuthi mina I am a child of God angisiwe kudlala ngemademon angisiwe kudlala ngebathakazi usume phasi ngoba Moloyi lento lena sikhulume kahle ngoba ndovuka ngathi masokukhola kufanele ube sitakashi nje ube ukudlala umuntu akukhombe emehlweni nje ukukholwa uNkulunkulu uvule emehlo akukhumbuthe ukuthi you are a son of the living God uhleli esenze ukhosi awusiwe kudlala ngebantu nje noma kanjani so sukumela phasi impilo yakho ubuye silungise tindvo letimoshakele uqale kabusha uye phambili breakeke ema cycles asemve ekhaya kini ema cycles obuthakathi ema cycles okugula egameni lenkosi nyalo nje lapha ekhaya uyangilalela make la khona uyagula ngakutshela ukuthi une cancer lento leyo siyo icancer ngithola ukuthi namkhulu wakho wafa ngalento le nagogo wakho wafa ngalento le nawe utawufa ngaloko akusi ngosiyami akusiyo icancer per se kuma cycle asemve ekhaya noma buthakathi lobentiwa emuve ekhaya kuba khokho bakho omkhulu ngoba prepare kuhlungu kuthi phela umthakathi uyafa kodwa lenhlanga ayifi eyaqhubeka qhubela phambili lembi yabokhokho omkhulu wakho you are still suffering it namhla ngoba lenhlanga solo iyaqhubeka bese incwadi Deuteronomy ithi suffer not a witch to live lithi ungavumeli umthakathi aphile sinebhadi lethi lephethe ukuthi batali bethu labanye bafa bashiya abathakathi ngemuva umkhulu wahamba washiya lo yamthakathi lo yasolo akhona wathi nasahamba wathi lungiselela lo mthakathi wagada inhlanga Nkosi yami lento solo iyaqhubeka kuthiwa lo mndeni naloya awuvana singimphumela yani manje yanathi titsa phela intaboko komkhulu wethu kodwa usumprofeti waNkulunkulu this year kunjalo iCrossover Pephethe ikhona yini angeva nje ukhuluma ngayo Pephethe ngoba kumthola ukuthi sijuba lo mnyaka sowujuke ngosiyami siphilile lo mnyaka Moloyi lona bhuti omkhulu so vele usethembisile uNkulunkulu ukhulumile wathi lo mnyaka lotako ngumnyaka weKenani maswati sesivele sikwemukele siyakumukela egameni lika Jesu ngakho ekhaya uyasibukela nawe njengamanje lamukela naye nangomoya weKenani eminyakeni olandelayo egameni lika Jesu so uhlolile umprofeti ngoba kusoxa ihlweki inhloli kuqala in the realm of the spirit unjalo hayi kakhanya phambili base bathole lethi inhloli tahamba talukhanza lolu thwathatha wakhanza magelebisi tabuya nawo zamasibi that's Mose vele iqiniso vele kuneluju 2026 emagelebisi nawo aswakhanzila my God asowuweve nethi kanjani hayi bandisa Mose emagelebisi
testa sekhena nangakaza ngene kepha wa testa sangakhona ngala ngithi manje kunebantu kune grace lekhona moloyi nama labangi 5 ngibona ko manje la batawu testa lamagelebisi lawa alomnyaka lothathu alekhena neleta testa khona nyalo nje lokho kusinaba ngibukela khona lapha lamagelebisi batawa testa basa ngangena ngale umnyaka moloyi wejubilee lo umnyaka lo mangasa kwakho oh my god umnyaka wakho ke lo sisi langabe ke okase sowushade ngawo 2026 lo kanjani mawuwela nje ke ngiyacela ukuthi uthe kumprofeti kutolungiswa nandlela awukwati kungena uphethe ikhwama nemithwalo lesinzako ya last year ufuna ukuthi siyishiye pass so umprofeti ke kunalenye igrace lemathima yekufa kwabathakathi nokusho sinangabe uyamatha kusukunemthakathi wothi utomqeba lo mthakathi kumprofeti prophet kumenguza nguza emthakathi uyangihlupha lo mthakathi noma ngabe unemcaki lokuhlupha kuyakuloya noma ngabe unentombatana lefuna indvodza yakho ushadile lentombatana le iyakuhlupha ufuna kuba lendvodza yakho iyakuloya ifathi iqitho buya uyicebe la nisebenze salini nibabili ushadile wena lona akashadi lo so uyakuloya upheka ukufakela into kuleyo gathi lomunye sinye sakhe sihlupha Nkosi yami akabatholi bantu kulomshado nalokuthi nje moloyi niyasebenza nisebusinessini so ne competitor iyakuloya ihamba tinyanga ngikutshele wena lapha kune grace lekhona la buya ute ufike ushinza bakho ngiyasebenza ngine competitor lenginayo iyangitsakatha utomangala utawuconfess umthatha khulume ngale tilwane tanga ngoba emoloyi thina sadlala thina emoloyi siyashutha siyapho na ufuna ukubukela ukuthi bowuthini utawube so shutha uphiza ungidlela ethi bekakhuluma thini umtsakathi lapha baphile abantu baNkulunkulu bebethe ngifuna ukuthi sivalelise kukhumbuta nje kusekusasa lokusako njengoba namhlanje kungilesibili kusasa ngilesithathu noma ngabe soyibukela kulamanye emalanga kodwa ukhumbule ukuthi ngalesithathu umprofeti uyaNkulunkulu uyathandazela lapha embekelweni utawusida endikumcwalo kokuthi uphethe umnyaka kunatikhala letimbili lemfuna ube nato which is the water of life to cleanse your life which is the anointing oil lesikhala esimatima kakhulu ngoba le anointing oil pephethe noma ngabe lo mthakathi ufike wavuvutela ini la uyayitsela nje ngicazwa ngencwadi ya Exodus la khona athi akawakhe Moses lamafutha but uthi uyawuqobisa ngalo etimbahla etethende uyawuqobisa lelithende lokuthandazela wena uqobisa le business wena uqobisa lelikhaya kuthiwa ke lokuyawutitsinza letimbahla kabi kuyawushayeka phansi ngomnyaka kufa kwabathakazi 2025 awulanze nje le anointing oil sesimana this year kungcwatshe nekhaya lingaphinzi kungcwatshe nangibhola yada lo solani lokamile nje enibithini saye hayi ngumnyaka wakhe uhamba nomolo enough is enough hayi ukuthi phela asembiti ngahlula mademoni for nathi kutawufa umthakathi no kuphuphe lesigubhu uyawutshela ngilomthakathi usakaloye kuyampilo umuntu yakaloye ngibatsengiyamsaba sihluleka kumloyi hayi no asibalelise phepheze enabo emakhaya sibakhumbude futhi kanjalo netinkonzo lesinato siyabonga kakhulu Moloyi siyabonga kakhulu my brother mbuye lapha ekhaya sibonga kakhulu ke kusibukela uze sifika sifika khona sisemba lokuthi uthokothile kakhulu kuhambisana kunye nathi sisho njalo sithi ke dilungisele kahle lokuthi ungangeni eminyakeni lotako ungene inkinga lomnyaka sukuma phasi uthe kumprofeti takwathi wathi ukuthi inkinga yakho isukaphi ibanjwe yini impilo yakho ukuthi sisembe kangaka utokhululeka sitheke masakho masinamolweni zasithine waphetha kabi utawuqala kabi kepha waphetha kahle utawuqala kahle sithi manje sukuma phasi sikuthi sivele sivale iminyango yeminyaka lophelile sivule iminyango yeminyaka lomusha lokugcela ibusiso sasa lokusaka kumprofeti khona embekelweni so nga11 isikhathi kuseni uyela strictly for one-on-one kala ukuthi usukume phasi bambe isikhathi 11 egameni lenkosi ushayele intombi ngephansi nje ku screen uchele tona utawukhona kusithakala egameni lenkosi kanti futhi yena ngemgcilo belo ndabe ngikhona so nga11 isikhathi ekuseni egameni lenkosi akhona ke ama prophetic tools tikhala test prophet amando omthandazo ne water ne anointing oil ithathe utomangala kakhulu ongathi Musa ingakuphatha ngemusa ekhala khona